بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وريها كوكومنge السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدق تاريخك هتاويس جون دهاز به أي هجري قطن هيا ذو القعدة سادس تيك سالسك كوكومنge aqeeda foi misilsilage mulin episode ka akigati huriha kudinna akigas bebi mibaddal kolli tikudinna wara muhimu ma'lumatake genestinum gummiduga de mieduge episode ga bas tikudin wara kanolagen adoha tibena kam bebe ummid kuran eyako mieduge furatama suwalagen bebe kuriyadana furatama suwal ga miwani islam deenuga wani kita daraja mi fotoge solo wana suwal inge islam deenuga wani kita daraja jawabuga wani islam deenuga wani 3 daraja kita daraja 3 daraja do ei furatam daraja ki koba islam kan devana daraja ki iman kan timwana daraja ki ihsan kan mi daraja tahuga tafsil adi kuriyen we suwataka jawab tab bebe kiyade eruga nangala kiyade nenge inshallah miharo ehmema bebe den danan ane suwala ei satarwana suwala satarwana suwaluga miwani islam kamaki koba miharo bebe kiyade miwreni furatama darajage tafsil inge jawabga miwani islam kamaki allah ge ekkawanta kaman iman wumai e ilaha furihamaya kiyaman wumai shirukai shiruko kura mihunge kibam bari avegam wume bebe balanan mitin kanta tikudinna rangala kiyade vetonge miharu mitin kanta furihama wumun islam kam e furihama vi mitin kanta kun e kiyade ni hagigatuga islam deenuge kuru khulasa manek islam deenuge samariye mitin kanta kun e bengende furtama kamaka islam kamaki allahu ge ekkawanta kaman iman wume bebe wani kurige episode gati kudinna kiyadifa allahu ge ekkawanta kama tawhid ge wahaka tawhid ge sain kamuga bebe kiyadini kon sainne mi do maneki eke emme ilahi kewani ahareme muslimun alkan kurani emme ilahaka ei kon farate Allah subhanahu wa ta'ala do Allah inge waram murtikudi embima islam kam ge ta'aruf ge himene emme muhimmu kan ei koba Allah ekkawanta korum ema Allah fiyawa ehin ilahaka evves kujjako alakon kokkennuwa nege ema aharemen gabul kurun jehe hama ekani alukan kurun hagguwegam wa farataki kon farate Allah waram bolenge masha Allah dem yoti devana ba mi ta'aruf ge mi devana ba ki ilaha furi hama kiyamamume mi waslu waran aamu managa bunefen bayinge Allah kiyamam wonge teren himene ba waru kankan ege terega Allah subhanahu wa ta'ala nahi kurevvikame koggennuwan den ilahu kuran amur kurevvikame vijja kuran jehen den ilaha furhima kiyamam manjehen adi ege terenge bawade rasul sallallahu alaihi wasallam kiyamam bumbes rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyamam ege tere wannoge bebe kiyadenta ay Allah subhanahu wa ta'ala wani ekalega fana kiyamam wuma ekalega fana tabawuma ahadamen nan amuru kurawwafa Allah kirit qur'anuga wahi kurawani qul ya muhammad gifane kale gifanu vidar washe in kuntum tuhibbuna Allah tiyabamihum Allah deke lobi wa kam gawani nama manake tikudin Allah deke lobi wa kam gawani nama fattabi'uni tibamihum timan kale gifana tabawashe envima bebe evve shakkin nati yaqin kuran ti huriha kudin wes Allah subhanahu wa ta'ala deke lobi wa kama den ilahu mi angawani ti kudin ilahu deke lobi wa nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabawashe emma Allah kiyamanteri wa kujjakam gawani nama
Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabawani do envima tikudin wane eki shehunna eki ilmuwerin de mammamen bappamen ves gaatu wahagin Muhammad sallallahu alaihi wasallam kantatta kurevvigen hoda egota kureveto balanige maneki namadu kurarugas sida ekalege faano namadu kurevvi gotan namadu kureveto balan wanige adi wudu kurarugas ekalege faano wudu kurevvigen hoda bala ekalege faano wudu kurevvi gota wudu kureveto balan wanige eronto ekalege faana furihamaya tabavi kamawani demmyoti timmana bainge timmana bagi moti kike shirukai shiruku kura mihunge kibam bariha vegemvo shirukaki Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa eham faratakan alukanko e ilaha bæveri kunto e ilaha bæveri kunwan alukan kuriveni kurimves bununa fada ama emme faratakan e Allah do emma ehen namas kudin namas fennane bayen ehen deentoge mihun ehen ilahunna alukan kuredo misalaka buddhistum budutakan alukan kure hindum ves budutakan alukan kuredo hindi deenuge mihun baye mihun geriyavves alukan kure gahavves alukan kure amilla atun hadafahunna budu nuni lakudin kosha mashagen hadafahunna budutakavves alukan kure adi kristiyanun kala mihun nabasal kure kristiyanun alkan kura faraten e isa gefan alkan kura manata nuwane do ehemvima mimihunge mikantattakum bariya begen bume manaki efada kame tigin evves kujjak koggen nuwane adi efada kame kura bayaka tikudin ruhigen ves nuwane maneki emihun evani rangalakkamat tikudin ikoggen nuwaninge ay Allah subhanahu wa ta'ala fiyawa ehem faratakan alukan kura kamga waninama ay rangalu kame nunennudo Allah wani ekan nahi kurawwaf maneki ekan mana kurawwaf wa kame ebbes behu koggen nuwanennudo ehem wima bebe ummid kuran miswaluge jawabu tikudinna wara rangala igijje kamenge envima adiya sifar be beswar ke jawab kiyala nan ekko ei islam kamaki allah ge ekkawan takaman iman vumai eilaha furiham kiyaman vumai shiruku kurami hunge kiban bariya wegam vumai ge den hoti miyaduge fahusuwal ei ashara wana suwal miswal ga miwani islam kamge rukun takaki koba bebe ummid kuran tikudinna miharu ingena kamakus bebe kiyalanan ige nara jawab gam wani islam kamuge fas rukunevve fas rukun ei Allah fiyawa haqqo gotuga alukan kureve ehen ilaha kunwa kamashay Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki ilahu ge rasula kaman hekivumai mihar mekiyadewuni furatama kanta inge demmoti devana kanta namadu qaim kurumai zakat dinumai ramadan mahuge rod hifumai hajju envima bebi mitiye ingili lambamu tikudinna ingene faharab kame ema mifas kamaki mi islam kamuge rukunta maneki islam dina wanuma fahuga mifas kanta kuranjehene fortamai shahada dulun kiya itun teduko gabul korun inge evema misalaka tikudin ufamvi muslimunge gotuge ennudo hennamoves muslim noom bayemmihun islam dina wadedo islam dina wannakam gawanama shahadakkiyen jehenege kurinduhoge episode ga bebe wana shahadatuge de kalimati kudinna kiyadifa adi manaves kiyadifa shahadatu de kalima ki koba la ilaha illallah muhammadur rasulullah do den ede kaliman hekivuma tikudin beenuwa kam gawanam egota bunanya bunani ashhadu an la ilaha illallah
wa ashhadu anna muhammadar rasulullah inge yaru ashhadu metana eba ituru wennudo ashhadu ge maane ki me shahadatu ge de kalimaya ahuren hekiwame inge emvima dembe bedana devana kantaka inge devana kantuka miwani namadu qaim kuru emma huriha muslimun ves jehene farudu fas namadu qaim kuru maane ki komme duwa kwas farudu fas namadu barabara ada kuran jehene inge miharu tikudinge tereng kuda kudin vima komme hennu jehene miskitadaka bodeti mihun daani miskitaddo ennamumes bappaya akiga uni bebeya akiga basahage miskita devidane inge manakamen nune eiki den miskita nu devekam gawani nama mane ki bappa office gadiga nuwata bebe ves gega nuhunna nama tikudinna mammaya akiga gega namad kolleve nennudo ema avadus namad kuram waninge namad kuran nege nama mamma men bappa men gaatu wahagen namad qur'an go das kuram waninge warafase kamengi demmyoti zakat dinum inge zakat dinumaki ay mudalum faqirun ge mudala demmyoti zakat dinum inge zakat dinumaki musadin ebamim ge mudalum faqirun nadde ecce zakat dinumaki islam dinu ge rukunta hutiren rukune ambimma komme muslimakuwas wane zakat den inge amati kudin wes boduwe tikudinna fasa libuma ekika wane zakat den den zakat de gotaki mudaluka nisabu hama vejjiyamu nisabu hama wa duwahum fashigin en aharu vejje kamga wanama eru baaki huri larike salis bakula ebba jeheni zakatu gotakate mane ki kum sate ka rufiya ko den jeheni 2.5 rufiya inge aslu ei waram madumim warennudo hemvima bebe ummid kuran mitkanta tikudinna angala egijjakama inge demmyoti ramadan moge rode hifon ramadan moge rode hifon ti huri hakudina besnge do komme harko sannan roda mas e ramadan mas ramadan moge 30 nuwata nawavis duga rode hifumaki islam kamge rukune demmyoti emme fahukantan ei hajjubun ei kuladana vegimma mihayan onna kame inge maneki tikudin boduviyas adi hajja danawara tikudinna larnu libijjiyamu tikudinnan hajjubun farudannu waan evara lari libi tikudin hajjubumuge kuladanakan tikudinge gaga hurejjiyamu hajjubun wajibu waan inge ema mi fas kantam mi islam kamuge fas rukun muslimaku vejjiyamu mi fas kantak kuranjehene egijjedo mi haru nemvima bebe mittin suwaluge jawabu tikudin nakkiya dinuma ekiga miyaduge mi episode nimmalanan huriha kudinam ves waram muhimmo war beenun teri maalumat take libunakama bebe ummid kuran assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh